ibyo wirirwa ubona birirwa baturega muzi mu Kinyarwanda gukoronga murabizi, birirwa badukoronga. Koronga no gutukana, bavuga intambara kwanza iri hariya muri Kongo ikabanza ikaba y'u Rwanda, cya kabiri ikaba ko ishyigikiwe n'u Rwanda, byagera kuri FDR bakabivuga buhoro bongorera, kuko ubundi ntibashaka no kubivuga, kuko nibyo bashaka ko ari byo byabaho, ko izo nterahamwe zakongera zikagaruka mu Rwanda zikica abantu. Cyangwa ntibanavuge ko nubwo bavuga ngo mujya mubibona ibyo bandika M23 AFC ko bashyigikiwe n'u Rwanda, bagera ku nterahamwe ntibavuge ko bishyigikiwe na leta ya Kongo, bakavuga ko ari abantu bari aho gusa bafite ukuri, bari aho bashakisha barwanira. Ntibashobora kuvuga, nta na hamwe uzabona ko bavuga ko interahamwe zishyigikiwe na leta ya Kongo. Ariko biroroshye kuvuga ngo u Rwanda rushyigikiye AFC na M23. Ibyo se bibwira ko ari uko ababivuga batabizi, batazi ibyo bavuga. Bazi ibyo bavuga, niko babihisemo. Nuko u Rwanda bagomba kurushyira mu kibazo ndetse bakaruhana uko babishaka. Barangiza rero bikajyamo babandi abadukoroneje u Rwanda n'u Burundi na Kongo. Barabanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi, ndetse ngo nabyo birwanye u Rwanda. Ariko ibyo biragenda bigira uruhande bisobanura. Turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze.